Qarab oturam, ул шундый күңелсез утыра, әйеме? Чөнки без аны беләбез, чөнки аның да иркәгә әйтер сүзе бар, һәм ул башкаларга караганда матди якны күбрәк тә тойганлыгыннан зыянны. Хәер, кына беренчедән башлагызга да, мин аннан түгел, минем эшләрем дә бик күп шуңа күрә без бүген Мәскәүгә китәбез. Аны эшләп тә буласы бар. Бүтән нәрсәне. Чөнки аннан концертлар башлана. Нәрсә дә килә, Buna kimlerdir ettim ki biz Bars Media kontrakta olan çalışırdık. Biz birinçiden biz özümüzge özümüz kucağı çalışırlar. Biz Bars Media kompaniyasından da kontraktlar bulan TNB bilen de kontrakta biz özümüz inşik tilebes işlerge şulay işleybiz. Biz özümüz öz kişilerden göterildik. Biz tizgine göterildik diyet almıyoruz. Biz buna indi 10 yıl kildik. Özümüzün maddiyattan, özümüzün sarrafı dep özümüzün maddiyatına evet kötülüğün şuna göre benim Bars Media kompaniyasına şahsen bizning ailenin, bizning duetine birinci benim karşı söz ayta almayım. Dava yok. Ben bunun için akça төлеп işledim. Ben bunun için akça төлеп işledim. Biraz kötü çünkü ben ayta almayım kimlerden ayta almayım. Ben şimdi Bars Media artistler akça төлеп etir. O kommersiya kompaniya, o имеет право şulay işlerge anında yaşası var. Evet, birinçiden. Ben de şahsi kampanyaya haberim yok. İşleyim. Biraz kodka birem. Çünkü ben ona prevert getirem. Bu mümkün. İkinciden, benim video çıktı. Asıldan ikimizden. Ben sözlerime özümden ben andı kişi tügül. Kişiye özüme birişler kişiye berbeyt atıram. Men öz sözüme için söz tutam. Men cevaplı. Men bir narsada qo'rqmayman. Men er olarak özümning oilamni yoqlayapman. Özümning oilama aytgan so'zlarni barsında yoqlayapman. Ham özümnikini dursini kitirashakman. Aytib ketgancha kompaniyaga shaxsi dinomaratım mening birinchi olanı ziyanlar degan yo'q. Mening bunda shaxsiy kishi bilan отношения. Bu yerga? Aynen. Videoda siz onu gördünüz. Ben videonu ko'rsatdim. Şu an benim anlattım. Bütün kişi gördü, bütün dünya gördü. Kirib qaramam benim stranishga. Kirib qarayanlar. Şu an men o'zimning shaxsiyatdan yo'qlashim. Bütün dünyada, bütün xalqda birgina so'rov qoldi. Ko'pmi o'qisha berib turdi ekan degan so'rov qoldi. Mana shu so'rov. Biz narsa deb aytdik. Bu shundaysini aytganda degan bir bilim oldu bizga. Turmushga kelganda biz buni shunday yaratganlar bizni oiladan bizning kishiga yordam etib bo'lsin. Kishiga bizning g'obg'adi biz ikkimizda olsularida g'obg'adi o'g'illari, aytganimiz g'obg'adi birsida kvartira olib berilib boylar tugul. Biz birinchi kuni o'zimiz ipotekaga bo'lma olgan kishi 2-kursda o'qiganda ish ishlaydik. Охранник, taksist, banketda ishlab etdik. Shunga ko'ra summasini aytmayman, no summa yetarli. Bilmadim. Summasini aytmayman. Shunga ko'ra ular bugun mening shaxsiy o'zimning niyamning ortuğum men sahnaga chiqarishi hayt PR deb aytgan so'zni eng birinchi ko'ngilga tegani. Men anday berishimni shuna ko'ra aytdim. Oqshomda tugul dedim. Men o'zimning g'oylamni, o'zimning aniyimning ruhim, qabrin Alloh kimsetirga erk bermayapman. Anlaşıldı. Rahmat. So'rovlar mana kimning so'rovi bor? Aha, Римма. Аңлауымча, әлеге барган пресс-конференцияда, моңа кадәр булганда пресс-конференция күбегез барыгызда Барс Медиага рәхмәтләр әйтәсез. Диномаратны да мактыйсыз. Бүтән сезнең каршы булган кешегез ул иркә. Иркә белән ничектер мәсьәләне үзара хәл итә ала идегезме? Һәм әлеге вакытта сезгә ниндидер мораль зыян, икътисади зыян килгән икән, ни өчен сез иркәне аерым һәрберегез мәхкәмәгә бирмисез? Qaramiz. Bu so'rovga men javob bermoqchi edim. Men videoni просто bulaygina chiqargan kishi tugul. Bizning bo'ldi сөйләшү. Әйдәк, shunday anlaşılma kelib chiqa boshlagach, biz bir narsani bila boshlagach, yakunda ko'z ocha boshlagach,
әйдә күрешәбез, әйдә уртага салып аңлашыйк дигән тәкъдим булды. Но безгә карата бернинди әйдә дигән яхшы яктан җавап килмәде.